Ngiyanibingelela ke bazalwane nonke egameni lenkosi uJesu. Amen. Okukhulumayo uSenior Bishop uJJ Mashinini ebandleni leZikhova Ezimnqini. Hlala nami Nkosi nanxa imimoya ingivukela empilweni yami. Hlala nami Baba. Ibandla leZikhova Ezimnqini laliphethwe ubaba omdala uSD Sibiya wadlula emhlabeni, kwangena undodana uVA Sibiya wadlula emhlabeni. Okumanje kunomama uLady Archbishop Osele, umama uL Sibiya, umama Lindiwe Sibiya uye okhona ohamba phambili engibambisene naye ukuhola leli bandla leZikhova Ezimnqini. Ngiyajabula ke kakhulu ukuthi namhla ngila kanye nekwaya lebandla. Ikwaya ke lebandla elize la ngilithokozele kakhulu abakwenzile labantwana, ngoba akuvamanga ukuthi uma kuculwa ialbum yebandla kuxutshwe ama-province wonke, kodwa this time kube kuhle kakhulu kuxutshwe ama-province wonke. iGauteng bakhona abasuka la eGauteng, bakhona abasuka ke eKZN, ko-Newcastle, even naseThekwini bakhona abaqhamuka eThekwini, bese kuba khona ke abaqhamuka eMpumalanga Highveld, kube khona nabaqhamuka eMpumalanga Lowveld. So ngiyathokoza kakhulu ke ukuthi namhlanje lo umculo abawenzile la uzosivuselela kakhulu. Engakusho igama ke
le choir ikhwaya Izikhova Ezimnqini ikhwaya lakhona ngokuphelele ingako sila ngoba Izikhova Ezimnqini choir lixubileke leli choir njengoba sengike ngasho kubahlabeleli ke esinabo sibathethe kuma province wonke naloyo wenza indima yakhe ayenzayo ukuze ke sikhone ukuqhubekisa ubunkonzo bethu sibonile ke kakhulu ukuthi ikona ebekusishodela ukuqhubekisa lo mculo noma intshumayelo ngokuhlabelela kuyaziwa ke ukuthi ukuhlabelela lithi lizwi kaNkuluNkulu kuyamduduza odabukile. So sibonga kakhulu ke ukuthi namhla sibe naleli thuba lokuthi nami ngihambe nabo labantwana sizokwenza ke le album. I-album ke le emnandi kakhulu engicabanga ukuthi ke nababukeli nabalaleli abazoyithenga bazokuzwa umlayezo omnandi kakhulu. Kunemlayezo ke engabasiza ibakhuthaze abadabukile nabajabulile okwethu ke engathi kumthengi mhlambe ongayithenga angabuza ukuthi yikuphi ekufuna ngikulindele kule mculo owenziwe leli choir ayangalindela ukuthi uzozwa ezingoma ezimnandi khona izingoma ze healing kukhona izingoma ezi-spiritual ezikuthinta ingaphakathi lakho ezizokwenza ukuthi noma ngabe emphefumulweni wakho omnandi kodwa umlalele le album kuzoba ke kuhle emoyeni wakho njengoba ke senze lo msebenzi ongaka siyafisa ukuthi nabanye bawuthakasele futhi abazolandela baqhubeke lapho mhlambe kuzogcina leli choir khona yilokhu nje engithi angibonge kakhulu kubaphathi bendoni ngibonge kakhulu kukwaya lonke nakubaphathi balo njengoba beba rehearse isikhathi eside kangaka be driver all the way basuke baye eNelspruit kakhulu la lizinze khona leli choir la belireheza khona kakhulu lireheze eNelspruit eMpumalanga ilapho kakhulu umsebenzi wenziwe khona ingako kwamanje singathi silibheka ukuthi libhase eNelspruit eMpumalanga Lowveld njengoba ngithi ke lixubile kubo bonke abantwana ngiyacabanga ukuthi ke kusukela manje ukuya phambili uNkulunkulu uzosisiza singasastophi singasabiyele emuva siqhubeke njalo. How I wish ukuthi uma uNkulunkulu angasenzela umusa sibe nawo Good Friday maybe next year sikhona ukuhlangana sizodumisa sibonge lo msebenzi omhle kangaka owenziwe leli choir ngokusizwa uNkulunkulu. Yilawo mazwi engithi ke ngawo ngifisela ke ibandla lakithi Izikhova Ezimnqini lonke kumagumba amane omhlaba kusukela phezulu kuya phansi ukuthi uNkulunkulu akabasize siphile nje siphinde sidlule kule pandemic okuzothi uma sesidlulile uNkulunkulu asihlanganise sibuye sikhonze uNkulunkulu siqhubeke njalo. Ngiyabonga kakhulu ngalamazwi nami ngithi uNkulunkulu anibusise. Amen. Vumanami, vumanami, oh vumanami, Oh yeah, vumanami baba, ngiyabingelela kakhulu balaleli emakhaya bazalwane igama lami kuLindani wakaZondi ngiqhamuka ePietermaritzburg ngokuzalwa ukukhula indoda lokhu iqhamuka namvele eThekwini so kahle sila endoni namhlanje sizo record i-album yethu yokuqala as i-national choir yaseCovid so mina ngi-under i-branch yamanzi amancane eThekwini eMlazi ingoma engathanda lindela kakhulu Jehova wabadala kakhulu ngoba kahle sidaliwe wenza umlisa naye intombi so nilindele kakhulu siyakhala manje ngasuka kuwe zululane ngasuka kuwe
oluncane loqhamuka eMpumalanga eNelspruit. Silapha namuhla eNdoni to record our first album ebandleni lethu leSikhova Ezimnqini under i-national. Lana ngi-chorus leader walana ebandleni leSikhova Ezimnqini under i-branch yemalanda okuphila kweSikhova Ezimnqini. Kunengoma yami lengithandzako ngicela ukuthi nilalele inkosi yethu wafa. Amen. Akamisela mehle ntabeni akamisela mehle ntabeni akamisela mehle. Sanibonani bathandekayo emakhaya. Lolo khuluma ngoManqoba kaMhawule losonta ezikhoveni Ezimnqini. Ngikhuluma sona mhla se-Johannesburg studio Indoni production to keep our second album. Yeah. Then on our second album ingoma lengithandzako lenye ithi lapho isimo singesihle. Reason being is it relates to a situation lebengidlula kuyo when that song was created. Oh, by the way, that song iculwa ngimi futhi ngileader mina la esontweni ngibuya ngishaya ne-high tenor futhi. Ngibingelele bathandekayo emakhaya. Igama lami ngimnoxolo ngwakamnisi endaweni yaseBarberton. Namuhla sihlangene la eJohannesburg Indoni production. Sito khipha li CD lethu lesibili as a national. Yonke sihlangene singemabandla aseKhoveli. Ingoma lengithandzako kuleli CD leli. Moya ingcwele ngawukhona. Nakakhona somandla konke kuphelele. Ngihlabela as ibheka. Ngiyabonga. Sanibonani igama lami nguNdumiso mfana kaShongwe. Namhlanje sila eRandburg Indoni Music Production. Sokhipha nje album ezibandla leIzikhova Ezimnqini. Okuningi engingakusho ngizothi nje kunina gadani ukuthi kukhona okuzobusisa umoya wenu. Kuko konke osobe sikuphethe album ngineshoyo ukuthi angeke uphume ungabusisekanga ngoba siphethe lonke uhlobo lomculo. Sineyingoma ezingama praise songs, sineyingoma ezingama worship songs, sineyingoma ezubiyoni. So njengoba nje sihleli kanjena sizothulela nina lo msebenzi wanamhlanje sithi nje nilindele ibandla leIzikhova Ezimnqini. Please guys in support izophuma ke album yethu kubona wonke ama digital platforms iphume ebe nama albums sizonitshela ukuthi malini niloko nje nisilandela lapha na social media na YouTube nizokwazi uku-update ukuthi iZikhova Ezimnqini ziniphathelene. Siyabonga sinithanda nonke.